me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki Bura sema mai ngai wase yani. Bulara musu bakana numa nyumbika itu kina au yali matambako leka na ngauna nava nimbula yali tu enai serau kuitaki nava yadoa meu Lolo bira gaita koso kochisu kina tiny uviwai beauty lo malangi mesemati ko keiau ena kau vela tai wakoti kina nava sereki nai vesu au sangalalanga vinaka chisu na nomu nindra vinaka chisu na bebaka mulai vinaka chisu na Dondonu meu mate gai sosomi takiau buluti kinangara gai tu vake tale mai na mate sandruka keina vatale nga kau ani rani lami bakambulai kendanga Vinaka chisu na nomu nindra Vinaka chisu na bebaka mulai Vinaka chisu na loloma lebu
Ongko na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata. Ana radio Bula Duavata to mai veva kamaro tekitiko ni avi kianda na ilau na kamba ni ani tala no ni ono na mai le santinde onge me ronga talenga mantanga wa yau na serea ndosara na wakasama taka na gono senge teka vo kadikadi wa kikina gair to langa to mekina na kamba ni na serea. Tala no ni ono na mai le sa sivitanga no tolu e na rua sanga vulu ka tolu na miniti ndina ngani sa sere makawa toka
Ia, na ngone artu sangai mai wakawau takatali tukina na ilaulau na kambani o ke la ne ngona talanga ngoe lewu tale na mata sere era sa wakawau takatali mai e lewu na sere makawa. So we kianda senga ni Bula Duavata kina o ke la ni so era ndau tali taka mera runga dangana ke na ilanga-langa e na ngona tekawu mai kina. Ia so we kianda ndagai mai tali taka e na ngona sa mai waka me viso takatali kina se me modernize take kina na ilanga-langa ni vi sere so. Ia se mani wakadawa. Dawa ngā enda tali taka waka nui tika ndo sasanga na radio Bula Duavata me na wakatangita ki ani na sere me rao ni le lutu e tiko ni tawi dawa ngā o ni venga rawi tiko kina and we singa na nonde wasiningo na Vata kau we kinda waki tiko ani si venga na pono ni sema tiko we kina and e kawi ni wuke lulu e ndendai ne ka tini ka tolu ni singa ni wula December sa totolo tiko na toso ni ngauna singa lutu lewu tiko we kimdo mai nonda waka nui ni vina ka tiko ani au ke la ni san ndona kana ton rani singa o ni na wake la tiko na ngonongo ia sa kia na ngauna tu ke rowe tal noi tiko ke na ndona nungu nau na nungu sasanga tiko mai wale ni dhaka ni kua ke rowe tal no taka tiko na mbata ndona kana siwia ni mbata ke mami wake la tiko senga wale ngā i California ngoi Amerika tō dhoko nduindui tiko na wakatangi ngende ni mbata ke mami wake la ia ko ngai a ke rosange mai Duavata tiko ani sa kia na ngauna tu senga ni ndondonu menda na kurumbu ki taka tiko na katakata se na mbata enda ndo wake la tu and we wano so we nduindui ni wano enda tukina se mania sai vura dawa ia da waka wina ka taka tiko ngani soli tiko na idhengu ni mbula ka rao ni nda mai verongo di ndo motali tiko kina ena singe lewu ni wuke lulu enda indai ka waka nui tiko ani ni wani mbula wina ka tiko nui taka talingani na ilutu e tiko ni tavi na vi sere so ena waka tangi taki tiko ani ena kawi ni kua ka waka talinga kina na nonda prokaramu enda ndo rongo da tiko ena vi singa wuke lulu e ana sivina vaina tini na miniti enda na rongo da tiko na tosu ni ngauna me waka endo wenga rawi tiko kina o siti veni ratura la kanda waka wena ka tiko kina kamba ni rua rowe toko ni tiko kina o yana divine groups of companies ka wakatalinga kina na maoli mat. Io yana sivina vaina tini na miniti o tiana ve mamani ono ve kia mani na ndau nrenre na no mone ngole ani wal ni lotu na wukunga ni dhaka o sureti kia mani ni ndau seama tiko mai na ve singa wuke lulu na ve mamani ono kina vitu ngona ritondo me venga ravi tiko ni kina rito ve toko ni tali tiko ngā kina na New Methodist USA. Ana nonda prokarama iso kena ve ulutanga iso ka usa wakarotaka tiko menda na mai mbulango di tiko kina da mai veital no tiko kina na nonde wasiningo na Vata and kavi vinaka ni wuke lulu ndendai waka nui ni vinaka tiko yani se venga na vano ni sema tiko mai kina ni mbula vinaka na wani toka ni go una vuni nda kua. Oh
saranga. Paniray do tokongo na kenay ray. Dua nga na rupuni-puni kau. Dua beira ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Sibuna Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Sibuna tinikantua na tinamniti may kiamo ni Maiviti. Ano beto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatuna bengarabi o ia ketuna kendo kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kendo tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren-dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburian ni nanong yaya. May nanonro to stoa kina nomu mati ni katumba. Dendran beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Ruwa na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California. Bema mani dua na singilewu ni lotulewu wei Kemando e Viti and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Ena muna ngau na nalewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singilewu taka siya baka kapitang. Neka kuni lo malenga. Sa tiukin dono munua erau ni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na wei matanggali kaka na itibigina. Mebaka na karitua, waraisi. Na lobo, palusami, na buwaka, na kaiwa soso, na dalo, na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay bakay loka, tabiyo ka na kauslo, surua, o tatni. Kailangan ko pata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan, na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wala sa nga lito, miko may nanomota, e na dio valuma, Billy Street, waya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot ka ni kaya mo katalaw sing lebo sa mga kabin, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata, me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai waseyani.
ia Sunday na sara. Ke to tola na ngauna me ona reithi ke muni e na vati ko ana ndindivi, vati ko ana wakana nanu na waka sama e na ngonongo. Singa ni sudu wakatawase ve ke anda na tu e na vivono e so, ve matani tu e valangi. Au ke lani vunga ve ke anda do nana maki na ngonongo me da ngole ani ki na ivanua, da laki ve so tari wakamatu vale, ve ke mdo talanga na tiko mai viti. Au ke lani vunga talanga na ngonongo wakawaka tiko mbeka na lako ina koro, na kena laki maru take tiko na singa ni sudu ke na tawa aseni ambaki. E se mani wakadhawana no mani tuba au nui taka ni na tiki tali tungani no mani tuba na Radio Bula Duavata. Rau tu e na ngonongo, o ke lani vebo no ke nganda sa lako kina, sa kauvoli tunga watike ke anda na nonda talivoni. Ia tiko e na talivoni, veke mani na dau tali taka na iPhone, ya na Apple, so talanga veke anda tau, sa tondo wawatunga me ngona mbiuta me kina o Apple na talivoni vondondua, e sarna lako saranga, ralaki volia. Iliu, sendo ndrendre, sendo saulevu na isoni talivoni vo, e ngonongo, dina ni se saulevu tinga i sando wakarau takituna nonda rau ni volia na talivoni vo. Koia na Apple e na mbaki mai ngo na talivoni e rato na mbiuta tiko mai, ndonga na itukutuko tor tiko e na singalevu ni kua, o ia ni rato sana senga ni rawa, ni kombiuta na nomu seme ona dhakawa indo nomu passcode, se na password, me rawa ni ona wakaenga taka kina na nomu talivoni. Gona non rato sanga tiko nga, me rato na me sasambai tiko, veir na ndo mbutako, baleta ni sando levu na mbutako talivoni, levu na senga walanga ni mbutako di na talivoni, baleta ni o kenda kede na ngonongo da saki lawe na katu, nonda talivoni bakani na ka kede saranga, me baleti kenda, e satu nonda talivoni na nonda bank account, na vematanggali account kede nga, and e tu ve kenda, e sa tiko talanga na nonda talivoni, sa rawa ni na reida na nonda account wakamatanga kina na email, na i vola, na i tamba, na veka ke de vau ia e satu e na talivoni. Koia, na kai sange i dhakavango na Apple e na mbake lako mai na non reto talivoni vau, sa na senga kina ni rawa, ni o wakainga taka na passcode, se na password, ka ngai sa na dhaka ia na e tukuni tiko na security feature, e rato na mbiuta na non reto talivoni vau na iPhone, o ia se na Apple, o ia ni sana wakainga takinga na facial features, Iwo so tiao na kemu itamba. Senga matani kemu itamba, ya ni kuna tura nga bango na talivoni, sana ilobi ko nga mai, o sana ilobi ko na talivoni, ko saranga ya, sana gai baka rau taka sen ronin reida kina na nomu talivoni, se mo baka anga taka kina na nomu talivoni, ko ya na facial features, se na fingerprint, na nomu fingerprint. Ya na ngoni sale so, e sana rau kina ni kona ngai wakainga taka na nomu talivoni se na iPhone, io ia na iPhone kana ngai lako mai na mbaki lako mai, usianga mande ni ke lasa na vida mbeka na keni sau, dona kaundo waka sama taka tiko, eu mandanga waka mendo vuturi taka se mendo riba mbi taka mbeka, ke waka ni orto ke de vale, orto iPhone ke de, orto, o eu nga na Samsung, baleta ni samata unga vio na Samsung, o tali taka talaga na Samsung, waka na Apple, endo libu tali endo tuko na verto me vale. Sarui levo na mdo ba fancy ni Apple. And kena do waka me fichi e ferfere atu mea na wakainga taka na iPhone, Ia, ortongo nea, vida verto vale orto wakainga taka tiko na facial feature recognition, senga ni wakainga taki na orto sa senga ni do mbita na orto passcode, sena password. O sage do vango yau. Ke wakana do na sigo na ngandreva mi wakainga taka no talivoni, ke wakamba ke do na lenga tubo koso, emergency, me ona ngai ngandreva mi do na talivoni, ndo vikim do mo wakainga taka, e sana sinra ni wakainga taka baleta ni, kila na senga ni na kile iau na talivoni, sana kile i ratonga, na keni toke, koia na kaundu sea waka tiko kina ko na facial feature recognition. Ia, na nongo sange wakarongo de tiko na itukutuku, na kena sa toso dhaki tiko ngā na mbutako e na ngonongo, Lepo sarna ve matangali butako ia na butako waka rervaki ka waka ndoma mbulan ta sa waki la tiko na ngonongo. O yana kena sa butako di tiko na kena di tukutuku na non di tukutuku se na personal information, na bank account, na password, na veka ke de vaoya ka sa tiko ke de na non da taliboni. Waka mi usanga i dhingo ma tiko mai na kena bimbi se na vinakambeka ni waka yanga taki na facial features se na fingerprint e na nomu taliboni. Ko ia sa na gai lako mai e na baki lako mai. Ia,
tiko nga na talivoni o waka sama tako via talno tak nga na madha sawati. Lako may nungungon nileo may talno tiko ko talno tak no namboso ni rongo ruba iPhone rurua. Ngai tūna koe mā. O ionte na nona mboso e lako ai no koe ki tuli dhaka tiko o tinga sangi bangarau koe na talivoni. Sa seanga ni reda nona talivoni. Sa tukuna sa roko e venandi me ngiri tamanda nona talivoni. Me reda koe me e tangiri na nona talivoni na loma ni stoa se seanga. Ngiri na ngone ngō tangiri tiko na talivoni. E seanga ni ndoi na panua na loma ni stoa e ro reda kina se me rorongo bandanga kina na talivoni ngō. O tia, ngai ndona kavinaka au ke lani wunga beka be ke mani o ni sana wakaanga taka tiko. Ia, ndona kaurani tukuna ni tiko Keda e na nonda talivoni. All the smartphone, whether it's Samsung, se Apple, e tiko kina na find your phone. O wasi e tiko ina ngona kena mbimbi ninda kilana nonda talivoni. Ka sandondonu talenga menda na wakatawulidi kenda menda wakaanga taka. Se menda wakamatuta ki kenda, menda wakaanga taka na vika vaungo e tiko, se na features, ka tiko e na nonda talivoni. Dua ia kona find my phone. O eu talangai tiko nungu talivoni, o se mbera mandanga ni udhakawa meu bita tu na kainga ndrebi, me tam bita ni kina na information o set it up me rawa ni kona ngai wakainga taka, ke wakai mani ali na nomu talivoni, Ia, leo stalemanda na kenroi tala no rongo, sa ro wangara na talivoni ro sa senga ni konea, sa ngai lang me no ro wakasama, oi, dorida manda na find my phone, ia. Rosange wakainga takoro na iPad, me ro reda kina na vanua e sa tiko kina na talivoni ngō, ke wakai mani lo rai se me na rona reda na location, na talivoni. O tia, sa ronge reda ni wakame ike do tukuni tu e rona blocks e tolu na blocks na ngoni sala, ka koe 3 blocks away. Na vanu e lo rei tiko kina na talivoni ngō na location ka tiko kina na non reda na iPad na vanu e tiko kina na talivoni. Sa ronge tombali tiko no rau, rosange torna non iPad, sa ronge wakamure tiko rau, na vanu e tukuni tiko me kina ni tiko kina na talivoni, na vanu e lututu kina na talivoni. Sa ronge wakamure rau, ro lako ani, ka koe, ki ro lako ani ngō dona vale, ki ro tuki, do lava mai dona maramani tonga, o te aki ro samani tarungi koe sarani. Indo mbeka na vanongo e lutu tuki na talivoni ngō, na iPhone, i ko reda na talivoni ngō, tungana saramo koe senga, ke o sini ki lau tuki ngā ngō nungu vanoni dhaka ngō, ke gi watali tunga o maramani tonga. Tuno koe, au senga saramandanga ni kilai, senga ni ndu e lako mike se udhuria ni tumba meu kunea na talivoni ngori. O te aro sa tukuna sa rau. Ia, na kakiro reda tungo na kena location e tiko ilomini valingo na talivoni. Ange tukuno koe. Ia na nungu umbuini ngone ngai tuike, tukuna sa rau. Wathawa, tarangi na mumbuini ngone manta, ki roro ni dhura ni ilomini vali si senga. Ngai ro tuwa ki titu mo rau ro, waraka tu na maramani tonga ngo me lista leani, sa ndono ngona mbalawu na non ro waraki koe tu. Koe tu no koe me lak ngona me li tarangi mbuini ngone se me kerea, ke rau ni dhura ni rongo me ro le wangara na talivoni. O tinga ia, sa mbera ngau koe, sa rori de tunga rau, sana vonongo i tunga ki na talivoni. Ia, o te aro sange na numero me ro dhauhiri mandanga wango i tumba, ka tumba leka, go waka, tukono koe na vanua endo tukina na mita ni liva, vale makao toka na vale ngo. Tuno koe, ko na mita ni liva i tumba, e biuwi naka toka kina na talivoni, vata kina ndua na tiki ni tauelu me o alo tukina na talivoni ngo, ia sani ka tumba leka, ndona ka tumba leka. Ia, nge kinda dhalo maramani tonga, rosa ko talistal me viko na talivoni, rosa varitaka viko tukuna, go na talivoni, ki ro reda, isin madalo, iku mbeka oli o mbuta koda mai, o ngai maimbita tuki asa, senga ni ndona ka e tukuna na maramani tonga ngo, ngai tukuna na nonambosa, wadha bo sangirita na visa, ia vatunga non rovital noa, rosa mani tumbale ro listal me na stoa. Na tiki na ngau vewa se tuka ni kina na bimbi ni nonda sanga, menda wakaanga taka, menda kilama da nga nonda talivoni, so weekenda sando, ando ronga da wakalewa sarado tukuna mai, o kilanga yo na tono, ko nga ya, o sa kilanga yo receive calls nga, giri, se o messenger. Ia so mantanga, e sarwa kaya nga taktunga non talivoni na messenger, sa koe sartunga, ia sa koe tiko, ia, o kila na ngona enda sa mbula tiko kinango, e sa ndonu, bimbi menda na sanga,
na wakatawuli kenda mandanga na vika kede sa retu na telefoni karoni da wakainga taka men dua mandanga na find my phone tiko sona ka mo na set up taka na loma na nomu telefoni me rauni na rau kina na nomu kunia nomu telefoni ke wakai mani ali o katalinga kina na iPad se na laptop na vika vau ya rawaninda Ion tina sara e rawaninda wakainga taka non da taliboni sa wakarau takitu na technology me rawaninda na kune kina ia konga ia o veko tikenda tu list ali kina na wakasa me tiko ia na do talingana kai tiko na non da tu taliboni na smartphone and you set up your facial feature recognition sen fingerprint ya rendre kina na kena muta kothi na kenda i tukutuku ka tu e na taliboni se na non da account ka tiko e na taliboni ngai tukuni ni Lewa na wano da lako kina, ka manda da sanga ni wakainga taka na facial feature recognition se na fingerprint, ke waka o wakata ki au, o iau sa lako ngā wanga na namba, sa koe sa ratungai na nungu passcode se na nungu pin e na nungu taliboni Io, ngai tuku ni ngona i sanga suti ni vina kai ambaleta ni lewa na mbutako e lako tiko ngo, e kuni tiko ni ra wakainga taka mbeka na nonra taliboni na loma ni stoa, se ndo na valni kana, se na ndo mbeka na valni danisi, e ra lako, me ra e ra wakainga taka nonra taliboni, tambanga na pin code se na nonra passcode, e rawa ve irna ndo mbutako, me ra reida mai na kai na namba i ko tambaka, ko sarangai a saranrangai lako ra laki wakainga taka, me ra mbutako da kina na veka e tu e na nomu taliboni na personal information, no account number, na password, ko kila ni bunga weekenda, e sa ina nonda tu taliboni mandanga, e sa tiko kina na notebook, wakasa Sanga ni tondo wakainga taka na notebook me walai kina na password, na passcode, na account number kina veka vaya. To sa wainga taka sartunga na nonda tu taliboni. Se wadawa. Bala tina taliboni tiko kina na notebook, na kakede sa tu e na taliboni, ka usa au ke la tiko ngoni lebu weekenda to sa wakainga taka sartunga nonda tu taliboni, me nonda tu notebook talinga karbo like tu kina na nonda tu password, kina account number kina veka vaya. Yeah, dono nangonongo me tu sana wakainga taka manda na taliboni me wakainga taka tu ira kar bulia mai na taliboni wakainga taka na veka kede all the features ko tiko na taliboni me tu wakainga taka me wakana kene naki me roni tona sasamba i talitunga kena to tango maki kenda tu kina Radio Bula Duavata sa watongo e vana miniti me vana ka loko and sivena vai na tini na miniti dan rongo da talitukina na iwasininga una wakarutaki na vi madhao na madhango and na rongo da na tokarua te talitukina induan tosuninga una ka da saronga duoti na vida na bula sauti mai ve siti ve ni raturala and na ngai rongo da tale e ani sivena vai na tini na miniti ka wakavena vena ka tiko kina kamba ni rua rovi toko ni tiko kina o na Divine Group of Companies ka wakatelinga kina na Maoli Mart. Sivena vai na tini na miniti ni nana ma ki tiko me kina. Ia na ngona mantangango ona ve wakambula tiko ani kina ve kimdo ke sara na sema tiko mai ni mbula vinaka ke oni sengei sema mai na mataininga ona au ke rea ke rauni o ninge wase atoka ngai ani na nonda tō wata ndo toka na share ndo na like ke rau talanga ani o ni subscribe ke na YouTube channel o ia na Radio Bula Duavata YouTube do mbiu kina lebu sara na vetala noa na programa ndo rongo di tiko na no de wasininga ona na vea kavi ndo le mbiu talitu ngai ani and nonda to YouTube channel o yana Radio Bula Duavata YouTube ke raunio nige subscribe kina e na vevu ke sara tiko wakalevu. Serangovia wakambula tiko kina wakanui ni vinaka na wakawakarau tiko ni singa ni suva kena tawase ni ambaki bula vinaka na upasipa nene levu wakatelanga kina ve semi kasaivuna. Dombula vinaka me levu ka ingau wakatelanga kina ve magi dhambe alawa vinaka wakalevu na sema tiko mai magi wakanui ni vinaka tiko ana ve kemuni na singa levu ni kua wakatelanga kina ve Viliame sire ni bula vinaka Viliame mai tandevo na bua. Isa, lola mai ana vikim do mai tandevo, wakambula talitinga ve inimbole vinaka na sema tiku mai na kavini kua, bula vinaka e mosi na sivi, senga talanga ngole da vituka na serango malakai tueli, ndombula vinaka mai Santa Rosa, ritaka ni ndombula vinaka tiko, wakatelanga kina ve maramanita, Dasha Hidden Blood, vinaka wakalevo na sema tiku mai, bula vinaka sista, Mels, welcome back, ritaka ni unia maro taka na nomuni ngande leka wakatelanga kina ve LJ
vindiri, bula vinaka maramatau, nui taka ni oni bula vinaka tiko, and kawini kua, waka nui vinaka tiko ane, viki mundo mai Sacramento, wakatelanga kina ve dim bolam biu, do bula vinaka mai nei kawa, senga talani ngula davi tiko na serango maramatau, ali titu in raki, waka nui vinaka tiko ane viki muni, vasi tirambuka, ni bula vinaka sista, waka nui vinaka tiko ane viki mundo, waka mbula talitunga ane viki mundo na vubale, nei turanga ni o visa wakadengu, Penny Rokondiva, waka nui vinaka tiko ane viki mundo, bula vinaka maramanaita, Sherry Vandinga, unitaka ni ondo, bula vinaka tiko, senga talani ngula davi tiki no momocho, sese tunindau, waka nui vinaka tiko ane viki mundo, Ratu Rayasi, vengana vanoni sema tiko mekina na kawini kua, au nitaka ni oni bula vinaka tiko, Senga talani ngula davi tiko na serengo, bui sala sikiti, waka nui vinaka tiko ane viki mundo, waka talaki na venela, chileta na wangaliva, ke kimdo ke desara na City Cruises, waka nui vinaka tiko ane viki mundo, bula vinaka bui sala katia, Nimbula, Mereani Eli, Bula Vinaka Munrau, wakatala kena ve simeli bola, ke tutu, Rosema tiko mbeka mai Pedaluma, senga tala ningula davi tiki no sista, ini se gere tambua, Bula Vinaka sista, Emaranandi, Samisoni Tumbuna, Nimbula Vinaka. Pai Kilioni, wakatala kena ve Tori Katinai, ke kamdona sema tiko ngori mai na atu kuka, au nitaka nioni Bula Vinaka tiko. Oleh na mundi deu
kasar nga. Paniray da tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And vengarami ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantuwa and na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Bula Duavata San Francisco with Kauti Keda Vata.
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kankana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato saray ni Kena Vata. Giritirto sana Kena Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tero puko ni oso pakadada ka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Ruwa na vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Doyan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu. Kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu siya buka kabi, e baraw tayo ito buka manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay buka singalebu siya buka kabi, may baka na buka sekera, na sui, ikatawuteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamar ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ana radio Bula Duavata sa sivitanggo na vai na tinikando na miniti o vakambula tukana vike manina singe sama tali tukumai ken dua tali na non dewa siningo na vata kau sureti kamani mani sama tinga mai da sana rongo da sarmandian yungo non dewa siningo na ni toso ningo na meba kai ndo venga rabitiko kena siti veni raturala kanda baka bina bina katiko kena kamba ni rua roweto koni tiko kena oyana Divine Group of Companies kavakatel nga kena na mau limat oyana Dona gona leka-leka ngon da sana siya masaratukani bi siti beni raturala ubia bakareta katungani ningon bakatangi takitalitingo senda na rongo da tali toka rutiko ni duan iwasiningaw na nito siningaw na ka sarungo diwati na radio Bula Duavata en vida na bula sawati we kumni na dalata sianga nindo na kana nonda na rongo da talitiko en kabi bina kaniku ato siningaw na meba kana evinga rabitika ni kena siti beni raturala Ongo na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. En a veto koni ni Divine Group of Companies San Bruno Cavaba kay na maolimat. Ang rakin ng bula main dala niyabu, enda un dibi kina na nonda be koro, kay na kena itobo. Esa nga ni boga riri, seba kusa-kusa, kan duin-dui sara kay na iboga raw ng bula na korni baga kay biti, saya may babalangi. Kuyango, sabo bola kaninda sa nga mandangani lululu sa bagang bula. Duatan niya sa umis, sali mo nga na oso-oso. Soy oso-oso din na. Soy oso-oso nga na non rabakat ng ketawabo kinabeba na bay korni baka-baka. Gona po na intantaw po ka na nanulis sa talikin na. Kinakor. May bakang bulang-bulat na katumanda nga na non da bay wekani. Kaya na bay kain da kilaykin na. Nitikin ni non dambula. May baka ng gele. Kena be kau na ingoling-goli na kena sa salo. Kena ito ni nandang garaba ng bula o kapanua. O irango na isalua kinimbula. O italia sa ni bura-bura daba yung talakukin. Na isuli-suli so tali mangi-mangi takatikungo.
E rabaka tokai ve ira na buku e viti. Ara sara i bola talenga en dua na kene bola kaya vana na buku ni wanoa. Se Wisdom of the Land. And then biuta na koro, ia e senga ni biuti kenda na koro. Senga talenga ni biuti kenda na kena i tobo. Ke makainda sa tuia o mai na koro Tau maka kenda bawa yang ataka toko mandangana non da bosa ni sudu mera rongoda toko na ngone. La yati, la mai, la ya, la me, nangai, kei na warai. Baleten da sembe katiko ngani ya benai. Waka sama takatiko na vesau ni bula. Nagusara ba toka ya nambarabi, kei na abu toka ya nandua na mataka. Go na barabe rawa sumu mai kina Reverend William Cross ke Reverend David Cargill na tinikawalu tulu sanga bulu kalima. Siti ko ngani kuwa. Sanga sutimbaga ni sabi sa usarabu kalib. Andon to toka kina ndo na ngauni stala ni mata ni tu. Na sangui matau toka kina na sautambu mai tumbo. Toka tiki bayani na bale bagai rongorongo ni ratu salala o na kau kilangi. Kei na wala ni wala ni asta no lau. Una no mawoli ng bula may na koro na mataga ni singawaya. Ni usabondo ay nandun na lori may tumbo. Gawngole kian rana na moy rani anu. Toto ka bagawoti. Toto ka bagawoti ng raki ni kito usabo ka muringaw ni salasong. Ang goe sa yoti tiko ni nangubisi ko baka mata nito. Kinaya tulaw. Ela tua non dolu kini kaba. Ito undonu ya ndo na koro en barabi ang tarongin rai basara o dei na korongo. Manibuki mai bea o kaani go na sangalau. Au kasarawa kir. Rano keleman. Saan dua tani no gumarau ni usanga yadarawa kina nona koro. En dua na itala vai rongorongo na ituku ni bengauna ni lotu bakaristo e biti kei rotuma. Na itala ngase buka dengu amini o mbalen roka. O manitaronga na kena imbulu-bulu. Mani Kauti au sarakina nan raiwa ni lorin. Isang suati niya o saramay ngaw ni sala. Toka ngayon bati ni ngaw ni sala na yala ni ulebu may matasawa. Baka ako tongo endo na kena italanoa. Ninda uwalebu. Dambe na waitui kaumbia ni nangaw ni sala. Kena imbulu-bulu kia sanandua. Ni sa dambe ni na waitui. Rombota todo kaya ni kaumbia na imbulu-bulu. Ratoka na esa ni ngaw ni sala. Senga nga ni tara. Na imbulu-bulu kena italtala. Raw baka dabayan. Ongo na imatay ni talanoa urongo do membaliti koya. Usangay may sarap ay nakonwa ka tikabuyan ni kina na nona ilako-lako bagay rongo-rongo ni bang bauta. At tikabuyan niya na nona korongo o na sanggalaw. Naturang ngo ay sudu kasusungay na nona koro. Yan ang bula baka po mga saranga kung talanoa tagatiko. Saya nga sangan ni Duruma na may kornibulit torbake. Ya sama ni tiko na nona benga rabi kango matua kina biuta na koro kango lea ni kibitilem kina buli talatala. Ombalen roka en dua na isebu se paenia kina buli lebu may nabuloa en tini kawalu bitu sa ngabulu kato. O nabuloa koto en dua na tua kay roba sombutiko en na koro Vatani udui kamba en asano tailebu. Yo tiruan na ke may nabuloa. Saya to may nabukatataro ni ngandribi merambole so. Mera kaulo to ki New Britain. Seki Papua New Guinea. Endo ni tikongo endo na ngaunoso so ibiti. Ni senga ibukareo tinganan rotini na imbola tangane. Akene karua. Ni senga irabu-rabu o tikotonga na misi la lebu. Karamate kine wana na undolu bakabata na lewi di pono ibiti. Keram boleh tahu dok kena buli tal-tal.
Irasama ibu katarongi sangan indua itu buka suka. Era sangan reba merai wili ena isebu ni lako ni kaulo tunggo. Sangga ibu kamadalata kina ibu karauning mai New Britain. Tuku ni beira ni sangan ni lako ni ngande se sarabanoa. Erna rao ni laki kadi ni dangi bukan dua mai kea. E matata tu buka bina kanan re nimbula ni kaulo tu anda serongota tungan di kuah na kena italanoa. Wei ramanda. Karena tambeta mai na nonda ponua. E na il sebu ni kaulo tu tau manda mai kibiti. Segai o di tonga e baka sanga bulu buka baba na embaki na tambe ni lotu mai lakemba. E na tini kawalu tolo sanga bulu kalima. Saya to taleongo. Na taro e na bukunda na kaulo tu kibanua tani. Andre nimbula e ra mai sota kaya na italatala. Era kaulo tu mai kibiti, e na basanga bulu buka na embaki sawati, e bida wale nga eranga ile sumbula. So me bakata ki Reverend William Cross, ki Reverend John Hunt, era sama ingele koto bukan dua biti. E angay bakata lenga ki na emuri o Reverend Thomas Baker, ni sato kinabuli kindabuilepo. Era tarong itali nabuli talatala may nabuloa, sanganin dua itu buka suka. Ia e na buku ni pakatatambu ni mata ni tu koloni ni sakawa itakiti ko nga na rabu-rabu ni misile lebu. Era to sama ni dingit taki nga ibida e na ilakolako ya. E dua behiran ng dingit taki o Reverend Aminio Mbalen Rokanroka. Ka lesi me liuta ka na ilakolako patakiran din talatala e na embaki tini kawalu bitu sa ngabulu kalima. Sa sokowasa na ilakolako may na korona sanggalau may lakemba. Kinabuloa e tailebu e nabuli talatala ni o tiruan embaki Samoa ko New Britain may Papua New Guinea. E rawala ki ambaki tini bangala danda bewa tini. Duin na bewa no era lesikin na saya doya ni kibiti. Kandu itu na ken rei tukutuku e tiko talenga mai kia na ken rapatu iba na numbi na italatala era ngole ni ebiti karala kimbale mate mai kia. Ebita na italano andi na baliti na italatala kila itu ebiti ang dainday. Kabara itakatu na tito ang buni non na bakang bauta. Nindaw bi bakang bulaya na masu. Kaya na manggosta ni non ang bula bakayalo. Kaya na matagalibing garabi sa ngandrebu tu bakalibu ebiti ang dainday. Sabong ka na mataluto bakaristo bata kena ibuki-buki ang dasaray dan nikua. Era sabu libin na kasaratalinganan non day talatala. Sambi ni naikuroi Menabiu University. Ia yang baundrenre mendarayda. Asaw kinamana ni non rabing garabi may baka nang gase may nasangalaw. Ia mati may nakoro na makumbun raw. Manitang ito ko randini lo manibali. Kaya kaya ni binay talatala, kung saan daw bibo ang bulaya na maso. Yang ko na makumbundar. Rombe ka mamasulaki ko yan, may bula talaga. Kaya daga may ibo ang malo na italatala. Kakwa ni tangi randini. E nang bula tali ko kaya, ya sana senga ni bosa raw tali. Baleta me boga rogo takin duan ngaki na nakalu. Senga ni koyaw. Niyo tinanona masu sa tangin ng one ni sa liso talibuan na nonay dengo. Hindi na nga ni sa senga ni bosa raw. Ertala no takatalangan na longan ni Meleni na talatala. Sa kilay ni daw buta ko dito ko nanalangan longan ni Meleni may nakoro. Kaya ki orang din inay talatala. Era samba din ribata wetar Meleni. Ngaluto ko na talatala. Sa uti walaylay sanggay kada ka buka malua e naluto na niyo kaluto kibuna na kau ko tea ko na tangsok. Taliasaro na talatala e bida na lalakain raw ni niyo. Kakaya e birimbay takin ano nalongan ni Belen. Kaya sanga ni talatala kaya sare rin rewa kikwaya. E raw baga laban nindua nga ang raw ni niyo serua. Tali may lalakay may birimbay tendo na longan ni Melen. Eraw nindo e kalaw nga yan ni kabuto ka na longan ni Melen.
Sanga ni taro barao mantanga yang dua na kuli. Ya nambungnya. Rau lago mai kina na dorbo. Rongo rau sambut tako bukabida na longa ni mileni nene talatala. Rau sambe tia sara vana buan ni mileni matua. Rau tau ya arua. Ke rau bau yang dua wale mantanga. Nan riba Rau san riba tau tia so. Rau sara irain dong baka. Rau sada ka bawa suma. Dua na kali bunga ya dobirau. Rau anggai sese na longa ni melin. Rau buka sanggara na sale rau muria mai rau sa senga ni raida. Rau dolawa bu kitiko na meleni ya nang bongi tau doko ya. Medoba na kindarara mani mataka. Rayan ramai na lewi ni koro rau se dola meleni ngana dorobo. Rangang bangiri bagai wei. Rau ang buta ko na nona longa ni meleni ang duwa na tamatan dina ni kalu. Vesyo bisa. Ada batali sabo. Rau sa pono. Rau sa ribata na buwan ni meleni. Rau sa tumba bata kaya. Rau sa dolawa abo ki boleh ngani sa mataka na benua. Rau sa boleh rida sar na benua kati meleni kino na ital-tala. Walailai saya pala tala na lori mekito sa ngole kian rana. Toka yan di walailai kiliw. Walailai kimay kimuri ko atapu. Korko yan rana ito kaya ng barabi katawanan na yasan ingaw ni sala ruwa-ruwa. Usala kintambe saratok kaya na bukat tunuloy na sigalibu kata-kata ya. Andu si sarabia wendo ng dala na yasan na kibanua. Anda unon rasala iliu meralako kitumbo ni sembara ni tanang au ni sala. Au laki rongo da tale kea endo na italano ke na italatalang balen rokan-roka. Nenda ula koba na nona ilesi-lesi ni buna au kitumbo. Enda uya umode. Biung-biung maya na wakarawai. Taung balik kinaloma ni banua tambeta ng dalana laki siroya ni kia sana kandua. Kaya na nona katokaba ni bola tambo. Kaya kaya naman itaw na uba, na siya nga ni suwa-suwa na italatala. Siya di ka ako ni tarong yaw. Siya raw baka dabo ya. Siya nga na ibaga ruru, siya baong dua mandanganan raw ni Bia, may mama da to kakina. Sa ray-ray no na ibaga ruru bulimbe ka nga, na bakang bauta. Siya nga ni raw, ni baga manalata kina ambada ni saw, kay naman na ibaga boli-politiko ya. Ia mengai ulu tanga tumbek nga ni bay talano ame bakanta bagay doro tikongo. Se balolo tu ni bagananan. Isala ko tu na italatala na tuan rani singa kandonu ya nabuni niu. Endu siya nga nabu kaluto may kira. May bagaw tiyan na karamat. Ubay bay tu ya. Enanduan na ngaw na yado na laungga may lakemba. Amada na to hebu. Na tombu kay na ibaga stoni waya na bekor. Sama ni talay kinasanggalaw so na dorobo may tubo katalay ren at turangan at tuinayaw. May kireyo na italatala may masulaka may taunaw ba isalaw nga baka dasar na panwa. Kaya ba ko na italatala pero ito na dorobo do kambatamanda ng undala ni Valen do mbotana sa turuti ko na nagubali. Ida ka oti nga nakaba ni Vale, sanggay maso na italatala. Kay naki, ni taong biti ko na uda na laman ni vida na singa may lakem ba tau doko, meda ba ni rasabo boleh katali ni lubu na bekor. Au kaya to ka may laki, ni ko ira na italatala bakata ki rebra na amin iyo ang balen rokan-roka, ni satu sa rebdake na non rambula bagay alon ni buong bauta, erangan dribi baga lebu biti enang au nang boleh-boleh enda tu rumah tikongo. Au nanoma na serene ya amen ang wainimbu main boreta o balau. Isa kobiti sana bagay bay. Ninda rongota karaida so na ibaga raw nimbula sa tukina ni kuwa. Sa abobuan desar na loma. Tumudak ka na ibaga raw bukan dumambulay so.
Sa senga na bento kai. Saya li na bewekani ni saliwa ibekenda na mata ni rangi pere ni duita kena. O koembera e senga na kena. Enda na numa mendaba kusa di sa totolo sara na toso ni ngauna. Ia e kaya na turang ar talai saham bale menda baka totolo baka malua. Ue, na rawa baka ibio ya. Tesa baka totolo manda daga baka malua tali. Au baka ngota toka e soana bosa ni tumbe nandua na bengarang-garabi baka wano na mado sarangango. Baka takongo na kena itini-tini. Sauya wana ba. Ruru mandanga na vangini ang baki. Sautu na banua, sekuru na bundi. Tambe na ika may takali. Wo, na matanggali bosa bagawaya. E anda umanambe kay liu. E sa kambe kang anindiwa inday ni keba kame sautu na banua. Ia menta sama kamanda na ikaw erang Bula Tungo baga ba Italia na nanda imbili ni Kor. Kangay ngumat wasara na titi. Keba kaya randa utambe baka iranga na ikamay takali ang dainday. Enda na bosota na liliwa mentangoli kasiwa. Sevolia may behira na ko India. Iyan de sa dabuti tumbe ka nga na ba ibo sa rongo-rongo binaka ni tumbe baka waya ni sake na ibo raw. Iya sa senga ni mana me baka iliw. Au labeta ng bulan ni nagtalatalangga sa mga dengu amin yung balen roka. Ang bulan na tinikawalo ng raw baka ni ang baki. Kay sebu ni kaulot tukibanuatani. Kanga kimbale mate e na tinikadio ruas nga vulkaono e na sanggalaw na nonokoro. Era sabu libin na kapakasar na nonday talatal. Kasalibu talanga na may matalotu ba karisto. Kaya ibu raw ni Sokalo in the Raida. Salabata na kena isulu-sulu kena ibuki-buki sa handamba. Yan na kalo in Tangaraba, e sabera ni Beisaw. Sa ikwe-kwe ti ko nga, singa na noa, e nday-nday, kaya na Beisinga sa amberamay. E dano itaka ni Sotale ng balen rokan-roka, rati ko na kenda maliwa se, nanggay tumbo e muri. Pero baka tawanon da bintelan yaw, ninda baka lewato ka baka malua, na toso ni ngauna. Ni Samuate. Na toso ni ngauna kay City Veni Raturla, innovator ko ni Divine Group of Companies, San Bruno Cavaba kay na maolimat. Radio Bula Duavata, may Kauti Keda Vata may San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasya yan.
Ia ngaunan dina ni dori salu-salungo me vakarto mai sera takatukani vekenda na mata sera ni mata ivalu ni viti ana kabi benaka ni buke lulu ende nai ni katini katolu ni singa ni vulo Disemba bekito en vanole bongo Amerika vakanui ni benaka tikuyani sevenga na vono Disemba tiku mekina ena kabi benaka ni kua vakanui ni benaka talangani ni tali takana nonde wasini ngona ni toso ni ngona me vakai venga rabi tikuyani kina o siti veni raturala ia ke vakao ni adalata sangana lenga ninge sikova tikuyani na Radio Bula Duavata YouTube channel and do buke de tukani kina na nonta programa do mai rongo de tukani and na de wasiningo na vata and na ve kabini moni tike na vakarambuka vakambula tukani saving ana bono ni sema tiku me kina and kabini kua ka sureti kamni sema tiku ngamai ve mama ni ono kina vitu na kaloko do rongo de tiku kina na de wasiningo na and na ve kabini buke lulu me vakarto vengarabi ka vitoko ni talitunga kina na New Methodist USA o ya me na ve mama ni ono kina vitu na kaloko. Gonongo, no via vakambula tukani kina, vi kemni ke de sarna sema tiku mai na kavini kua, sema ni asai burubura davo ni sema tiku mai kina, vakadava na bimbi ni tavi ang garavi tiku na kavi vinaka ni kua, au ni takani na vakamamanda takatiko na itavi ke de sarungori na visere vakatangi tiku ani membale tiku mni ni sama ivotongo e rosanga vulika vana miniti me 5 na kaloko. Bula vinaka su, venga na vanua ni sema tiku mai kina na kavini kua, vakatelinga kina ve turanga na ita Joshua Roko tuinuku nimbula vinaka sista matelita seni kuradiri vakanui ni vinaka tukani vekemuni na kavini kua vakatelinga kina ve straining heavenward venga na vono ni sema tika me kina na kavini kua nimbula vinaka Leah Hodges i andina to doko senga nindu ratura lasa ratura langa se vakadava vakambula talitingani vekemundon City Cruises vakambimbi tika buana head girl o Neila Chileta na Wangaliva vakatelinga kina ve mbola Saruanga ni Bula vinaka maramakai Balts Rosé wakanu ni vinaka tukani vekemdo e Fremont vakatalinga kina ve Selayama liku velewai ni Bula vinaka Selayama venga novono ni sema tiku mekina na kavi vinaka ni kua au via vakambula talitingani ve ana sakoroi tamana ke kemdo ke de sara na matabu vale mai Santa Rosa Bula vinaka serua ya tambu levu vinaka vakalevu na sema tiku mai na kavi ni kua vakatalinga kina ve randini talatala ana tuivanga ni Bula vinaka netani manu hapai ke kemdo ke desar na family mai na Brush Creek mai Santa Rosa vakatelinga kina ve andi ateleite isa longa taimi o ni taka ni bula vinaka tiko andi nui takatalangani tono mai sota ni dona singango waka bula talitingani ve chombe mangiti ke falena iwa mera mangiti and vanun duin rawenga ravitiko kina vakatalanga kina ve di saitoro ni bula vinaka di waka nui vinaka tukani ve kemdo mai San Rafael vakatalanga kina ve noa vatu ni wai waka bula tukani ve kemdo na sema tiko mai ngori mai Fairfield kemdo na nonguturanga na marama tauvu talangando tiko talanga mai Fairfield and kavini kua o taka ni ondo bula vinaka tiko senga talangani ngola davitiki no nau pasipa nene levu ke semi kasaivuna do bula vinaka senga talangani ngola davitiki no nguturanga tauvu George TJ oni taka ni bula vinaka tiko na kavini kua do bula vinaka mai Wagga New South Wales mai Australia oni taka ni senga swatini ondo vakilatiko na kata ni raki and singa levu ni kua bula vinaka yanu laveti mbali suva vakanui ni vinaka tiko yani na vuku ni vili niu wakadhurutiko mai Wagga New South Wales. Oh, no.
Loca
Nanonda viti ke ngasini buli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu veke mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka veke mundo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Senga ni kara rawa na daka waka kekiwa ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tini bulu makau we kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau Dren na to beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona to tolo tua Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garabatalangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa, kina nomu mati ni katumba. Nungu chisu, nungu badua. Dorongodi na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu we kemudawe California. We mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodi ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. Ena buona ngauna na lewa ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na itibigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo duo limono se o ngale saranga lito miko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rito li dilibota kan ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina vato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai wase yani.
Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Pidanga na tukutuku i adoro tiku mai, me mai lewe ana tuku ani na nonde wasini gauna ni rongo mai bala ni Songo, and I kavi bena kani wuke lulu in dendai, katini katol ni singa ni vola December, uni takani ni mbulu bena katiko, vesure te raramba tiko ani, ken ndua nanda nisi, nondrito sasanga tiko ni komuni lavo, na Songo ni vuli oti, and St. Joseph Secondary School, goe na waka iduri tiko, and na waka rombu kasarangango ni katini kalima ni singa ni vola December, waka iduri tiko, and Spanky's Bar and Walu Rua Saivandua 8201 Old Redwood Highway and goe wakaidurtiko I Obambo te Ronald Park back 8201 Old Redwood Highway Nibosoti au Kotati Old Redwood Highway Kotati and ken tukutuku matela license tikite ve kemnio ni na viavoli tikite ninge ve tartareani ken nampani talevoni diwa dua vitu lima walu rua ono walu vitu lima se vitu saiba vitu ono lima lima rua walu tolu lima. Lima $50 tiko na iduruduru membaleta na sasanga ni komuni lavongo. Maberto na songo ni buli oti ana St. Joseph Secondary School wakarombu kasarangango soli tiko na idobi erto wakarutaka tiko son na idobi membaleta tiko na turanga sulu vinakan dua ruanan rau $50 dona ilavu lebu ya rau ni na vevu kisar tiko na voli ni singa ni sudu wakatel nga kina na kena wakarutaka tiko endo na idobi ruanan rau $50 talanga membaleta na marama sulu vinakan dua serere vinakan dua na na isulu na theme erto mbiuta takamai na membaleta na dani siongo ugly Christmas sweaters and pearls. Ken tikin dua sambil talitungan ni na nonto to Vata na Radio Bula Duavata. $50 tiko na tikite. Yo, yana wakarombu kasarangango na wakarawai na ikarua sangabul katol ni singa. Wakarawai mayongo na ikarua sangabul katol ni singa ni bula December. Arto vesureti tiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation na FIPF. Vesureti tiko kinandua na wakasinga levu. Talano session ken vending-dingi membaletira to na sana dingi taki vo talitiko merto na gai velio taki tiko ani songo go ka merto na Kauti kenda tiko ani kina mbaki vo runa ndolu rosanga vulu kava vending-dingi na baka iduri talitunga kina na tiko vo tiko na songo en tini ka rona ka loko na singa levo baka iduri tiko na va ono saiva Murphy Avenue Sebastopol va ono saiva Murphy Avenue Sebastopol. Tikin dua, sambil talitungan dia na nonda to Vata na Radio Bula Duavata. O tio tinga ni tukutuku i adoro tiko mai, na kavi ni koa, nonda to vesureti tiko na songo ni vuli oti, na Lelin Memorial School, na Losa USA Winter Ball. Waka idoro tiko endo na nonda to Winter Ball, na Elk Lodge Grand Ballroom, na ono Vava ono Riverside Boulevard, Sacramento. Waka idoro talitungan na wakaroa e maiongo na karusanga vulu katolu ni singa. Teko tiko na songo na lima na kaloko na kavi. Dress code, formal blue. Kena tuku matela lai, sena tikite, raunio ninge vei tartar tiko yani, na taliboni 52 saiva, ono vitu 22 diwa tolu, se diwa 2 rua va walu tolu 5 va, se nambani taliboni va rua 5 saiva walu 2 vitu saiva rua. Mbiu talitungani na tikin duango, na nonda to Vata, tikite $200 membaleta tiko na Losa USA Winter Ball, o katalitunga kina na wakaikavi, kau wakambauta ni rto waka rota katalitunga i sona idobi, membaleti kenda se o kiomini na ngole ani, na songo ni nanon rto songo na Losa USA. O yanga vida na tukutuku ya adoro tiko mai na nondi wasininga na ni rongo mai wal ni songo na kavi ni kua, se ma ni songo davando lewe na tiko, sengai do navu tiko mbeka, na do ni songo me na tau ya vutaki, wakambimbi ni da sa wakanama tatali tiko nyongo, kena tiko vutali do na mbaki vo, au kila ni lewu sartu na ituba, lewu talinga na sasanga, se mania se bura davo, ni se tiko me kina, se ni do rongo da tiko kina na Radio Bula Duavata, raunio ni wako tamai na namdo tuku goen do na ngoni sala, ka rauni na vevu ke tiko kina na Radio Bula Duavata, na kena kadiwa ke tiko na namdo tuku na sasanga davanga, do
sasanga tiko kina, se sando tuwana tiko, rau ni na mai kadhiwa ki tiko ani na kia ni tukutuko. E na nonde wasininga ona ni rongo mai wal ni songo, rau ni oni wakotanga mai, ona wuni da kua, se na messenger, e na radio Bula Duavata, rau telanga ni oni wakota mai, rei tali matakimbau. Sali mandono na kaloko, nonde wasininga ona wata na kavivina ka ni vuke lulu ndendai na katini ka tolu ni singa, ni vula December, and nonde wasininga ona ni rongo mai wal ni songo. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Sivina ono e nandona miniti na nonda sera kataravango na via waka ni wasotiao sivina lima e nandona miniti nonda sera kataravango na via waka mbula tiga nikina ve dasha hidden blood vinaka wakalevu maramana itana do sema tiko mai wakatala kina ve DOO sa yao na dhamuni vinaka na sema tiko mai na kavini kua ni sema tiko beka mai ve waka mbula tali tangani ve nik leoni langi waka nuni vinaka tiko and itavi levu ninga rawa tiko na nonra wakatawuli tiko avukei tiko wakarotaki tiko na ngole mai na mai sasanga tiko na dhaka na and caregiving ke wakao nivia wuli rauni ninga we tartarani ke nik leo ni langi tiko talangana non Facebook page and messenger rauni ni we tartarani kina ke Mr. Leoni Langi don bula vinaka mai wuni ni ukala isa Sandende, ono itaka ni o bula vinaka na itau ke ni wuni ni ukala mai Sacramento wakanu ni vinaka tiko ani ni singa ni sudu kena tawase ni ambaki we kiamdo wakatala kina ve pola to ke bula pola wakanu ni vinaka tiko ani we kiamni sanga tala ni ngola daviti na lave timbali suba ke kiamni ke desara na venga raviti kongori and porokaramu ni nek mai New South Wales wakatala kina ve turanga na ita Joshua Roko Tuinuku, wakanu ni vinaka tukani vikimuni, Leah Hodges, vinaka na sema tiko mai ne kavini kua, wakambula talitinga vi Eddie Rambuka Wanga ke Matthew Kadilala, and Kokomo Island Resort, wakanu ni vinaka tukani vikimdo na venga raviti kongori mai vanua, wakatala kina vikimuni ke desarna waka wakarotiko ke ne lako ni singa ni sudu ke no wakatawase. Se venga na vanua, ni sema tiko me kina, ni wawarotiko kina, ni taka ni na tosa vinaka tiko na wakawakarauka na tosa na katalitunga nei lako le ki marotaki na nonda sota wakaveo kani e na singa ni sudu ke na tawase ni ambaki.
bui Ona ia iare Ona ia Oia mero totoro Nasela Ye viri ambitu lalai Non rengoro mai nase Ona ia iare Ona ia Oia mero totoro Sada unre nambongi vale ni vina levu mai Ona ia iare Ona ia Oia mera totoro Maita Ia samba dinanu mamai Vale ni mbia levu mai Ona ia iare Oia mera totoro Sangai lolo na ua Satangamu ravasua Satangamu tangamu Satandola Dolandola Ona ia iare Ona ia Oia mera totoro
nonda viti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve kemundo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. Do ya kabina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sele katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gorsan badi kata-kata bina kasar tunga toboy sempamba kau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, e baro te itu baga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menda to ide ti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dan rembeka ng wala ni Kivalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungode na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kankana baga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani do itu na bundi ng dalos sa tabioka. Na kankana baga malangi me bakana steak baka elo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wadha badina na kani kana-kana. Kaya tigo talaga na nono specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani manray pai kaya na bugatale. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata mai.
Ena Radio Bula Duavata sa may wakanromu singa talitungani sa may buto-buto tunggo bekitou ortona mate lawa-lawayana bonga may viti. I talanoa ni nongo senikau ia bekitou e California na tomba lebongo San Francisco. Lima na kaloko bango sa butotu sa wakile talitungana batambata ia totoka tunan raki no itaka ni totoka talitungana raki na sei vura-vura dabanga o ni sema tiko me kina na kavivenaka ni buke lulu ndai na katini katulu ni singa ni voloti samba. Ngoli tiko mai ni kua dona marama ke role veital no tiko ni sember niu adamai. Kiro mai wakasama taga tiko ni sa totolo ali tongana ngonai. Sa wala ke talangona singa ni sudu. O wangango nge wango na madhala ko mai tu sana paparau saritungani ke na moni madhawa ni singa ni sudu. Singa ni sudu na mbakiongo na maruta kitiko na singa moniti. Ia sombeka bekenda and sana maruta kitimbeka na singa tambo se wakada mbeka na nomundo itubutuba yana ne itubutuba ke to mai vale singa tambo sana suka ngana lotu sa laki waka iduri sartunga na waka singa lebu me sa maruta ki sartunga kina na singa ni sudu pala tambeka ni kito eu mandaga waka miu waka samataka o buturi talitu na waka singa lebu tu na singa tambo tia samba di moniti samba dia talina waka sanga ni singa ni sudu ko ya sararau kina men maru te kitunga na singa ni sudu na singa tambu na mbakiongo waka nui vinaka ni tosa vinaka talitunga na waka rau kina singa ni sudu wiki muni se mani vinga na vanua o ni siamu tiko me kina tuku ronga vinaka wiki mdo na Sonoma County Sonoma County go wiki muni na singa tiko ni kila wiki muni na siamu tiko mai na via se ura taliso na Sonoma County e tiko kina o Santa Rosa tiko talanga kina o Petaluma Sonoma gona vanua e levundundu kina e roniu kai levundundu kina ke wakai senga ni karua tiko mbeka ni vanua ka levundundu kina na ito keise na kaiviti sa mai wakai tiko na vanua levungu Amerika na Sonoma County me wakani tiki nea o Santa Rosa sona vanua ko Sathabutenia Ronald Park Petaluma Sonoma e levu sara na kaiviti rasa mai dhaka tiko kina ia tuku rongo vinaka arto wakari taka tiko mai na value taki ni gai January e sana tosa dhaki tiko na minimum wage na kenri sau na tamata dhaka e na county o ya na Sonoma County sana tosa dhake wambota ngoe sa tiko arto ndambi tiko ngoe na tinika vitu na $2.50 dona ya ua ia yang baki lako mai na tosa dhake kina tinika walu bakadhada tiko na $1 tinika walu vitu $1.50 talitumbenga na sente tosa dhake tiko kina na minimum wage and na county mai Sonoma dona i tuku rongo benaka tiko ya yu kila andina ni lebu e radhaka tiko and caregiving na dhaka waka wenga rabi ber na tambangase era dhaka tunga na live-in rusanga bulukabana ya ua so era dhaka tiko na rusanga bulukabana ya ua era senga ni tora sar tiko na isau na minimum wage waka ya ua era somi na rusanga bulukabana ya ua e senga ni rasomi tiko na ve ya ua na loma ni rusanga bulukabana ya ua me waka na ka endau bakalawa na kena bakalawa dan do numer na turiti ko na isawa ya ka mantene bakela ko mai sana tiko ya mai na tinika walu na $1 vitu $1.50 do na ya wa lebu na bono ni dhaka era senga tiko ni rase sau mira ni isawa ya ia sa baka nui tiko ni sana ya me baka kina me baka ni sa baka ngata tiko na lawa ni sena non rendono na tamata dhaka ya ndua ukela ni lebu na betalanoa lebu na kisi rambai levu na ulutangango dona madhawa na runa bula sau tina bula kotoba ke toa me vital no tiko kina ke na dua na lawyer matataka tiko mai se do dhaka wata tiko ke na ethnic media services na songo reto vi tokoni talitunga mai ke na didi baki tiko na non tu station ngo na Radio Bula Duavata o ia na ethnic media services mai vi talanoa kina mai baki tabi talitunga kina dona loa ka baka malala taka tiko na dondono ni tamata dhaka andua ka wambo tani na vivu ke talitunga baka lebu veira na agency lebu sar tiko na agencies ni ngoni toke sa mai nduri rao tiko baka mbimbi tiko na county lebu ngo o Sonoma weekend na
ke waka nisi na ngai ngole mai Amerika o nina lako na County o Sonoma so rando kaya lewe rando kaya ni da lako kia wakatunga lako kila wakainda senga ninda kila ninda sa tiko Amerika baleta ni yana vanua ni teitei ratu kino ira na teitei ratu talanga kino ira kara na tambangase wakame retirement community to na vanua ya Sonoma County e wanoto toka ia savangonea lewu sara na kaiviti lewu nei toke i era mai tiko e na vanua ya baleta ni lewu nei tambangase e ana vanua era laki wakadhingu tuki na karsanga nrewa na merangarawi kasa lewu talitunga kina na agencies ni ngoni toke na kaiviti ra samai wakanduri agencies tiko duana ka rerevinaka yon duana ka na nungu maro taka nungu do tali taka ni rongo den dua mesa waka durin bisinisi duana ngoni toke mesa mai wakandurin bisinisi rawa na vanua lewu ko Amerika ia dona ka anda sana wakandina dina taka tiko na toke kanda sama tiko ko Amerika ni sa lewu dina na agencies and caregiving agencies ka ratoke ana tiko na ngoni viti na ngoni toke e sandona itukutuku rongo binaka ia sa wakanui ni na garavi tiko na agencies ongo ena kena ngoni salandondonu ka rao nirna somi tiko wakandondonu na tamata takadaka wakatala kena irana reliever ve kiomani nando vangara reliever tiko ngona ni vangara reliever ngo mai wakatuku na tiko indua ngona vule ngunu vule kana levu na kana, levu na ngunu, levu na pati, levu na ngande, soera dau vangara reliever, ia sa wakaduni tiko ke wakain dua sala ko animele vesu somi taki na vononi thaka me nomu reliever kere ngā somi koe ngā nei sau on dou somi talitu ngā keno i koe tutuku ni nava sa wawalangi it's only fair, it's only right wakaduni vinaka tiko ani ve kimdo na sema tiko mai na kavini kua wakambimbi ve kimdo na sema tiko ngori mai na county as Sonoma County Ndombula vinaka wakambimbi tiko ve kimunrau na turanga na ita na maramatau bula vinaka Lucy B Tanoa ke vilisi wakanuni vinaka tiko ani ve kimunrau ne kavini kua ni taka ni tosa vinaka tiko na wakawakarau ki na songo e na madhau katu mai. Vesure te talitunga wakararamba ve kimuni ke te sarna ngoni toukei ke lani sa lewu tiko ni toukei e tiko e na Sonoma County ni ngolea ni talaki sota e na songo se na komuni ni Fiji ni FIPF na Fiji Indigenous Peoples Foundation. Membole ti kenda tiko na itoke, kenda na ngone ni viti, senga ni vital noa te kike, se wakasama te ike na isongo lutu dhava o lewe na tiko, se na isongo waka politik dhava o lewe na tiko. Ngo kenda tunga na ngone toke, da kei viti, toto wata ke na kai ro ninda kai na ninda ridi ke anda vau ya ando na kai nda kobuti ke tuki na ninda itoke ninda ngone ni viti. Dombula vinaka na waka rotio kana vuku ni songo ya na madhau katu mai. Wakatanga kina ve Dasha Hidden Blood bula vinaka tau Dean Emily sa andende. Onu itaka ni uni bula vinaka tiko maramatau. Bula vinaka John Vonu vinaka na vetoma ni tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve kimdo ke sara na turanga na marama na ita mai na korni kalau mai dau tata dombula vinaka bula titilia ngande waka nui ni vinaka tiko ane ve kimuni. Wakatanga kina ve sista chuta tiela veti waka nui ni vinaka talitunga ni butch na singa ni sudu kena tawasi ni ambakiongo. Wakatanga kina ve kimdo na sema tiko ngori mai lambasa DOO au ni taka ni bula vinaka tiko kimdo talenga na tayangona tiko mai wainunu artoa sema tiko mai ni singamoni tia ni taka ni ando bula vinaka tiko toso vinaka talitunga na teitei ke na veka tali soenga ravitiko mai asana ngori wakambula talitunga yani ve Eddie Rambuka Wanga ke Matthew Kadilala rovenga ravitiko mai na Kokomo Island Resort mai Kandavu wakatala kina ve laveti mbali suva ni bula vinaka nika tilio ni langi wakatala kina ve vuni ni ukala na itoke ni vuni ni ukala ni bula vinaka senga tala ni ngola ravitiko text tiko vinaka wakalevu na sema tiko mai palau e na kavini kua umarotaka ni makari tiko ani na Radio Bula Duavata na vevano e so ni sema tiko mai kina na kavini kua loloma talitunga ni vikimdo ke sarna ngoni toke ngoni ni viti do sema ro tiko mai palau na kavini kua na Radio Bula Duavata ni samai sivetangona 5 na rosanga bula kawalu na miniti
E kawiti ko ni bukelulu na ikatini ka tolu ni singa ni vula Disemba no ni tokani go. Una buninda kua. Taronga da manda na itala no ni soko diri. Mai berato na ndia wala kei na sao. Senitangi mavia mboroya Hawesuki na kemuroka
sita Senitangi maudhia ngoroya
nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karuana kaloko ena singale buni bakaromboka ve kemundo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata. E tiku kedi kena na kakana boka biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na budi nan dalo se tabioka na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw na kari toa sa wadha badina na keni kana kay tiku talanga na nono to specials and the lomo ni madawa do tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu Limono, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini bugu lulu be kemundo e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemundo e viti, and a Radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau o kenda to na senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda u dre na no tutu beto seaki erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nondo stoa kena nomu mate ni katumba. Endona mate kuniti wale bobe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana bayatini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongoli bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni navengada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na bakani sa musoti ni kene bakata kila se symptoms bakabo kesambi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Bula Duavata me Kauti Keda Vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Oh
Era radio Bula Duavata mai ve wakamaro tiko ni avi kianda chale mareau ko tikenda tiko ni wakamalua and I kavini vukelulu and then ni katini katolu ni singa ni vulo te samba ni samai o tongo tini ka vitu na miniti me ono na kaloko and ve mama ni ono samba tinga mainta na ronga de tiko kena na iwasininga ona rato wakarotaka ka ve toko ni talitunga kena na New Methodist USA o ia mai na mama ni ono kena vitu na kaloko. Ia, awa do se tuko ani baka lebu me baka ni ngono go, ngono tiko ni voli lebu be kanda na do voli ka sa lebu tali tunga era voli tiko na internet, online shopping. Lebu be kanda to sa voli tiko na internet, dona ka era be baka sala taki tiko me kena, o irna kena ndau, na tambana ni o visa ke irna ka randau baka mure tiko, na nonra I bandim beka na ndau butako, na kena bebe sautiko na beka rendo baka idora, ia dona ka bebe baka sala taki tiko me kena baka lewa ngona tambana ni o visa, o ia me dandong gangaroni, ke baka inda voli tiko, na internet, na online shopping, lewa na ngona ani inda voli, sanga imbiutu na nonda address, me kaumai, me na talathi me kena na iaia inda volia, online, sena internet. Dona ka reida tiko baka lewa na butako ka sa iave tiko e matani katumba. Waka dhani tiko sera waka toka I tiko na matangali butako vau ia na Porch Pirates, vira na ndau butako vau ia. Porch Pirates tukuni tiko ni lewu virango waka mera sa dhaka wasaratunga me sa nonra dhaka, me sa ndua saratunga na dhaka, nonra baka muria boli na lori ni FedEx, na UPS, ke na lori ni USPS, na lori ni postovesi, kandau koto wabo ki ani na iaia se na pasela me na laki oiko volia, me laki tala ani matani no mo vale, koe air sa muria sartunga ani na ngona nga air sa laki talada ki na air waka nandaku arto lako talengani orto na Porch Pirates arto sa tomika sa lako talitunga sa kau talenga rao sartunga kia na non rto voli na voli ni singa ni sudu o kente toto voli tiko online orto voli matani katumba na non rto tomika wabo ki na iaia kanta sa somo oti ersanga ni somo ki na dona ka sa laka mai tomika matani katumba. Koe arto be baka sala taki tiko kina na visa ke na tampana kardo yandre ravitiko e na vuku ni ve kawango ve kianda yandundu sarna do voli tiko na internet e na online shopping e na ngono tiko ni voli menda na yanravira tiko na Porch Pirates ke waka and the kilani senga ni nanduai tiko I vale na vina ka waka bimbi manda verto na FedEx sa tona non rito Dropbox, na lakani so rito tiko na station ni visa so mbeka na so na store sa tiko kina na FedEx Dropbox rani computer na nomuiaya ke bakai computer tiko na address mena laki talathi ngai kiana nomuiaya ngai laka ngai konge oli kota me kina ando na ngoni sala rani kona levi ira kina na Porch Pirates seo sulia mandanga dona address ka o kila nindu na tiko I vale na ngona to doko baleta e songo e rando ngai ko ia ani na delivery do la ko ani sambongi lewu tu se so sange matakali lai sa ko tu ani na ia ke baka enda kilaninda na senga ni tiko I vale rani ko sulia talindona address yo bakasanga raindona bonua katiko kina na FedEx Dropbox la ko ngai non reto website o bambota ni na rani ko na rede kia na FedEx Dropbox e bola kan duandu be ko so ngana kamenda na Andren ravitiko kina da beba kana numi tiko kina e nangona ni voli ngo singa ni sudu kina tawasi ni mbaki da lutu sartunga kina na isauni ai so sa watungo ono na miniti me ono na kaloko and a radio Bula Duavata na serkata ravango ono beba kambula tiko kina ve Anna Rose Hoyt ve ngana vanua sama tiko me kina na kavive na kanikua Wakatalanga kina ve Rocco Stone, Bula vinaka Rocco, sema sara tiko mai Connecticut, e na kawini kua, wakanuni vinaka tiko ane ve kiomuni, wakatalanga kina ve Nawanga Aggie Joy, Bula vinaka Maramatau, tiko ngangori mai Santa Rosa, ritaka ni oni Bula vinaka tiko Sandende, wakatalanga kina ve D Lady D, kekimdo ke ve sara na City Cruises, wakanuni vinaka tiko ane ve kiomdo, e na kawi vinaka ni kua, mbata tiko nanraki, kila ni dono vaki la talitinga na bata na City,
Wakambula tale tingani ve na taina bula vinaka and Emil Bray sanga talani ngola da tikino miliana vakasilimi ni bula vinaka mai winter ni taka ni ando bula vinaka tiko tosa vinaka tiko no venga ravi mai winter and e kavi ni kua sanga talani ngola da tikino text tiko ke kimto ke sara na ngoni to ke do sema tiko mai palau and e kavi ni kua wakanuni vinaka tiko andi vi kimani vakatala kena ve Dasha Hidden Blood bula vinaka Dasha bula vinaka maramatau Dean Emily ni taka ni bula vinaka tiko wakatala kena ve John Vonu nimbula John bula vinaka ve kimdo ke sara na sema tiko ngori mai dau tata ve titili nganden rombula vinaka Lucy Tanoa ke vilisi wakatala kena ve kimni ke sara na sema tiko mai na yanu ni Vonu ena kavini koa. Holy
Onko na Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti Keda Vata. hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko entona ka. Me adava ningele itaura na hepatitis B test na madau sau. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sakambi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 58 sa sikomana www.sfhetbfree.org
na kena i tukutuku matai Ena buona ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda vaka talo taka bo sing lewu taka siapa kaya kapitan ne ka koni lo malenga sa tikin dono bunua e rauni boka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California e rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le tomiko mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California e rawtalanga ni rotoli dilibata kana ne kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kina Vato JJ's Food Shack Santa Rosa California den rembeka nangola ni kibalilo tero buku ni oso pakadadaka sen drakin beka na tos nimbula ko ni lenga sinui gawa nana maki mai kina programu warotaki mai verata na New Methodist Christian Fellowship USA nongu chisu nongu banua ruwa na bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California bima mani duwa na singilebu ni lotu lebu be kemundo e viti and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, e baro te itu bagai manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menda to ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te uteke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street Santa Rosa. En dua tala na tamari ni bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singalebu ni bakaromboka ve kemundo mai viti ena Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Widanga ni tukutuku ya dharati kumai ena nonde wasininga ona ni rongo mai val ni Songo ene kabi benaka ni vuke lulu en dendai matai tunga ni tukutuku doon na vesureti raramba mai verton na Songo ni Vulioti and St. Joseph Secondary School. Songo ni Vulioti and St. Joseph Secondary School non rato vesureti tiko kin doon na sasanga ni komuni lavongon doon nandanisi and wakaidurtiko and wakarombuka sarangangon e katini kalima ni singa ni Vuloti Samba. Wakarombo kongoni katini kalima ni singa ni Vuloti Samba na $5 na iduruduru teka vutiko $100 tiko na katumba na ono na kaloko. Mai na ono kina walu na kaloko senga tiko ni saumi na ngunu complimentary drinks. O tia sanangai tutalanga e sona i dhobi arto na solietiko ia dhobi levu e rua tiko buana turanga ke namarama sulu binaka se riri binaka duan na non sulu e rauna ya ruanan rau $5 dona dhobi levo ya ruanan rau $5 buana turanga ka riri binaka duan na non sulu bakatala kina namarama riri binaka na non sulu e ruanan rau $5 na baka iduritiko e na Spanky's Bar go na walu rua saibandua Old Redwood Highway Kotati California
8272 Old Redwood Highway, Kotati, California. Dina ni toki la tiko kentoi California i veo Kotati, ia virana sema tiko mai e na nonda to Vatavata, era senga sotini na kila tiko i veo Kotati, i veo Ronald Park, ia go Kotati, wole katonga i Santa Rosa, e duan tau ni leile ngo, tiko kina na Spanky's Bar, kartona wakaadondani si tiko kina na songasonga ni Bulioti na St. Joseph Secondary School. Na tikite, kena vei tukutuku mateila lai me baleta na songongo, ningai sekawaiani na nonda tau Vatavata, sambi tuku ani kina na tikindua, ka tiko kina na namba ni Taliwoni. Tukutuku katarapa, na karusanga bula katolu ni singa, wakarawai ni karusanga bula katolu ni singa, go na nonda tau songo, se na nonda songo, roniu kai na nonda songo, karton biuta bata tiko na Fiji Indigenous Peoples Foundation, FIPF, na wakaidori tiko na songongo, na sengani soli na dibasotiao, na vendingi na wakaidori tikina na vendingi, na vitala noa, ke na wakasinga levu. Vendingi tikongo, membale tirto ka rto na liu takatiko na isongo ni Fiji Indigenous Peoples Foundation, men Kauti Kandeani kena mbaki wo, ronondolo rusanga bulukava, na wakaidori taltunga na vendingi oya, ka teka butiko na songo na tin karona kaloko na singa levu, na venue 460 Murphy Avenue. Wakaidori tiko na ba, ono saiba, Murphy Avenue, Sebastopol, California, talitungango, ke rei mo ninge veitukutuku ni takatiko yani wakaleo levu, kanda surreti ke de tukina wakaleo levu na ngoni toke, ngoni biti, da samai wakaitukutuku na vanua levu ngo California. Tukutuku katarawa o te talangani tukutuku ya dharati ko mai kena nondai wasininga ona ni rongo, mai valni songo ne kavini kua, vei surreti raramba tiko ortona i songo ni Vulioti and Lelin Memorial School. Songo ni Vulioti and Lelin Memorial School and Losa USA Winter Ball and wakaidori tiko and ikarosang vulkatolu talangani singa and Elk Lodge Grand Ballroom. Ono Baba Ono Riverside Boulevard Sacramento. Te kabutiko na songo and lima na kaloko na kabi ni wakarawa i mayango karosang vulkatolu talitungani singa ni vula December. Wakaidori tiko kina nanda nisi kina wakaikabi lewu sarnakani be wakamaruta kerto sa wakaruta katiko kina te kite $200 na itukutuku matela lai me baleta na tikite se na sombeka na wakatataro itu nenge be tartareani ke na nomba ni Taliwoni sa tiko talangani na tikindua kambiu tiko yani na nonda to Vatavatongo na Radio Bula Duavata Facebook page ninge sikova yani ana vei tukutuku kede sara vi programa kede sara do morongo di tukani na nonde wasininga ona se na nonda programa na via kavi na do mbiu talitungani na nonda to YouTube channel o na Radio Bula Duavata YouTube channel ninge sikova yani ke wakani do dalata na itukutuku e so do mai kade wakitukani na nonde wasininga ona Vatongo se na vi ulutanga e so do mai do rakitukani se na programa vi tala no e so do wakaidur tukani na nonda to wasininga ona Vata na via kavi ni moniti ke na wakarumbuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. Sivitonga na ono na tini ka rua na miniti ni nanama ki tinga mai na ve mama ni ono da sana rongo da tiko kina na nonda i wasininga ona kartondo ve wakarota ki tikina ve toko ni talitunga kena na New Methodist USA nongo chisu nongo vanua. Na wakaidur tiko ya mai na ve mama ni ono da na rongo da tiko mai na ve mama ni ono ke na vitu na kaloko. Na ser kataramangona ve wakambula tiko ni kina ve kimdo ke sarna sema tiko mai ne kavini kua i nemberoya darunga da talemanda en dona i tukutuku membaleta na iranga mai balnisongo. Ongo na rongo may bala ni Songo and a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Kenda Vatamai. Pio beba kana numitu ngayani se mani dhavangana no mundo i tuba na no mundo i songo membaleta na mbaki vou ni wakota mai na kini tukutuku rauni no mai kadhi waki wali tuku yani na nonde wasininga ona ni rongo mai bal ni songo na Radio Bula Duavata sanga tuku ni ndona kao ni na soma kina go indona ngoni sale rauni na bebu ki tuku ni kina na Radio Bula Duavata kina no mundo sasanga se mani se burubura davo ni se matiku mai kina se mani vena vanua na wakadori tuku kina na no mundo songo do wakota mai rauni bitanga mai na Messenger se na Messenger na Radio Bula Duavata se vi
Wako tamai biau, una buninda kua rotalanga niuni wako tamai witale mata kimbau. Dombula vinaka Johnny Kisno, vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua, wakatala kina vinrua le lai vusoni masei. Marama tau, oni taka niuni mbula vinaka tiko, oni taka talangani ro mbula tiko na nrua, mai Los Angeles, wakambula talitingani vi Adura, Seru Kasari, nimbula vinaka wakalevu na sema tiko mai wele kutu, ne kavini kua, wakatava tuna nraki mai wele kutu, kata ia do tomba ngani ngori vale lai na barni sabu tok ngangore waka nuni venaka tikani vi kemundo wakatela kena ve turanga nita Jim Osborne sandende oni takanioni mbulambula venaka tiko se burubura da boni sa sema tiko me kena na kavini kua wakambula talitingani ve Shelvin Prakash. Thank you Shelvin for tuning in from Salt Lake City. Please share our page. Wakambula talitingani ve Melekoto wakanuni venaka tikani na Vavavi na MK Hub ke wakau ni vinakata tiko mendo na keke ni singa ni sudu na keke mbeka ni wakamau se keke dhabanga songo dhabanga ondo waka roti kina ke wakau ni vinakata mendo na keke ningai vetartarani ve Melekoto se na MK Cake Hub and na Facebook tiko kine sona i tamba ni keke ndo kasara o tataka tuyani na nonda gobi kem do na waka tiko mai na usori suva navua e adasara ni navua rauni na deliver tiko yani na keke mai ve MK Cake Hub. Bula vinaka Rocco Stone vinaka wakalevu na sema tiko mai Connecticut and na kavini kua wakatala kina ve na Wanga Aggie Joy. Bula vinaka marama na ita D Lady D wakanuni vinaka talitingani ve Kiman Rao and na kavini kua Vitaka nion rombula vinaka tiko, mbula vinaka na Atena, Miliana vakasilimi, do mbula vinaka. Mai Windsor, vakatala kina ve Kimanrao, Vilisi ke Lucy. Mai Santa Rosa, do mbula vinaka. Vakametao, mai na tuva, tola ngalu, poliena bosota, kekotangi o tale, mena rongoda, na posto malua, nengauna era vata, veiko ongori, sayusukuni no musala, meva kanisa matua, na bitu ngaingata, ola serau, wakana singa, kaimara, serekna mambano, ukeyani urabura, nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula, si wata na ya longu, nekemu mito toka, imedani kede kodongata ovaluta, imedani kede kodongata ovaluta. Cosa mai ranandi, mi nomu soli, kovukaya sangu, naruma rauboli, iundalo mani, kakeden daru rawata, melutiku nga kota manga, dedere sara, serekna tambano, ukeyani urabura, nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula, si wata na ya longu, nekemu mito toka, nivedangi kede kodongata ovaluta, nivedangi kede kodongata ovaluta, bembe kaula, bembe kaula, serekna mambano, ukeyani urabura, nongu mbembe kaula, maitusia nongu lula, si wata na ya longu, nekemu mito toka, nivedangi kede kodongata ovaluta, nivedangi kede kodongata ovaluta, nivedangi kede kodongata ovaluta, bembe kaula,
kani tamurewa honi chuakia Vata ho Evina dake nga homo bisia ho bahila kwani ndereia ho Gosia motore Vihautaki niare Olamurani anraena babuni amboto mona lengua taleke Gosia motore Vihautaki niore Oikona evolanjina itamu sambe kwa molayan rambongike Dendram beka nangolani kibalilo tena pukuni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka naik tos nimbula. Kuani lenga sinu ingawa-gawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai vera tauna New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Rungodi na vima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Vima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kanda u Rendre na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak soburi ani nanomu yaya. Mai na nondo to stoa kena nomu mate ni katumba. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ve kemundo mai viti ena Radio Bula Duavata
San Francisco me Kauti Kenda Vatamai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na Radio Bula Duavata sa may sibitong na ono na rua sanga vulu kavitu na miniti na vema maniono dasan sema sarutiko ni kina verto na New Methodist USA na nonde wasiningo na vata na veka vini vuke lulu nongu chisu nongu vanua wayana donango na leka ngo yana sere kataravango na veva kambula tiko ni kina vikimdo kede sarana sema tiko ngori mai Santa Rosa wakanu ni venaka na vuku ni venga ravi kavakambimbi tiko na vena no me veneo mai wangambada Olivo lau nimbula vinaka mbui sala sikiti wakatan laki na veviti Rai Marcelino mbula vinaka sista Johnny Kisno ndruele lai busoni masei ndo mbula vinaka Ia kalau ngata dina na ono i lau, ono leilai, waka nuni vinaka tika ane vike mundo na ono i lau e na vewa no e so ni sema tiku mai kina na kavi vinaka ni vuke lulu ende endai. Na sera talanga o ia, au sana mai tatau tiku kina, ia seanga ni kene mbale o ia, ni sana mai dhawa tiku kina na nonde wa siningo no vate na kavi ni kua, baleta ninda sana sema sarani ongo, ke verito na songo lotu na New Methodist USA, artondo mai venga ravitiko na nonde wa siningo no vate vango, e na vea kavi ni vuke lulu, mai na vea mamani ono ke na vitu na kaloko. Na muni to kaningo, una buninda kua, vinaka wakalevu na vitu mani mai na kavi ni kua, vinaka wakalevu na ndau vitu ko ni mai, kina nonde wasiningo no Vata and Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti kanda batitiko mai suretika mni ke bakau nindo da lata na nonda programa iso ninguém sema talitunga yani kin YouTube channel o yana Radio Bula Duavata YouTube
Ndau rongo di tukani kina na vi programi so ni do dalata ena no di wasiningo no Vata and na Facebook ena via kavi. Wakatalanga kina na nomuni ndau sikobayani na Facebook page na tatanga ni viabango and na itukutuku e so ndau mbi tukani kina ke wakaitu so na nomuni wakatataro so na wakasama mbeka so mbeka na kauni via wasia mai rauni ni ndau vitartar mai ke na Messenger na Radio Bula Duavata se rau talangani ni bola mai viau ono puni ndako se tali matakembau me rau ni na somituko ani na nomuni wakatataro au sana mai tatau tiko ke nda sana rongo lotu mandeani ni savotongo i rua sanga vulu kadio na meniti me vitu na kaloko nda nanga me veto mani talitiko and I kavini mataka. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco. Start working on your book list, and I believe your children have got those book lists from school, for the school. Then my grandchildren goes to, they've managed to give out the book list. I'm beginning to work towards the book list now, checking on their uniforms. Come this last few weeks of school, I've set aside the uniform that are still looking new for them not to use. So they are actually running within the worn out uniform until the end of the year, because the year end, and that's the end of their uniform as well. But for the ones that are still looking new, I'm keeping them to take them through to next year, because I only have 2 boys now to go back to school for next year, while the other 2 are going on to uni, or they finish off from year 13. Yeah. And when you look at your children, try and plan it that way. If you have sons, then you will know. If this bigger son go on and the uniform doesn't fit him, check on the son I know that is under, or the younger one, on how their uniform still fit, or whether you still have to, if you buy, maybe you buy 1 or 2 new ones. That's one thing that I'm doing for mine now. The 2 older ones, they were in year 13, I had a year 12, and I had a year 11 and a year 10. So now I'm trying to work with the new uniforms they've just had for the year 13, whether that can fit my year 12 for next year, moving forward, which means I can save a bit of money for the budget allocation for the uniforms that I had anticipated. Now I can save a few dollars from there just by thinking out that some uniforms can still fit and can still go. And some uniforms can even take them for another term for next year if you're not willing to buy any new one. Some uniforms are still good for them to go back to school with for the first term. And then you can project that you can buy for the remaining terms of the year. So those are the things that you begin to start working through. I know it feels awkward to be thinking school while you're in the midst of Christmas, to be thinking school while you are in the midst of festivity and the holidays. But it's the most, I believe, it affects your budget, which means I'm talking to you from the budget. I'm talking to you from the financial standpoint, which means if you do something about it now and then you take it on to be your habit, you take it on to be your lifestyle, you take it on to be your normal every year, I guarantee, not only it gives you a good feel knowing whatever that you're doing during Christmas, whatever celebration that you're part of, you are content, you have a closure in your heart knowing my children or my grandchildren, they are all good to go to school next year. It gives a totality in feelings. This is the time that most of the time we receive, the fund from our workplace. Yeah. Sometimes we call it a Christmas bonus. Yes. Sometimes it's just a bonus for the companies that are doing well. Yeah. While we still have the fund, this is the time to buy it. And as you said, because everybody is thinking about the eating, the drinking, and the celebration, this is a good time to go to the bookshop and buy the books that are in the book list from your children. Not only that, in their uniform, as you said. And while that means you become wiser, you become different from the normal. Because at the moment, a lot of people, they're just focusing on the song or the occasion and the celebration, while we are looking for January and February, the starting of school next year, 2024. And most of the time, if we don't do well now, budgeting and allocation of fund now, then come a time that we run to the bookshop. First of all, it'll be already crowded. A lot of people will be there, and most probably the books that we are aiming looking for are not there. Not there. Believe that. So it's a time that we must, even though it's a celebration mode, but we must be wise enough as we
shared from the beginning of this program. If you have your family, number one priority, all these things you will look out for the starting of the school, what year they will be starting on, the subjects that they will go into. Sometimes we have to sit with them, with our children. We want them to go this way, but what about them? Which career path that they want to take? Because most of the time we just want it our way without considering what is their best subjects and what is their career dream in years to come. Yes. So it's just a time of talking, a time of sharing. You can only have that because you have a time together. The time of going out together to town. It's not really what we eat. It's a time, it's a quality time that we spend together. As Randini already shared, 2 or 3 days quality time that you in the Western come down to Suva or in Suva, go down to the Western. Try to change the environment because the environment that they have, most of them, they be in school all the time. Our son Elijah was sharing with us when our boys went to the farm. They really enjoy in the bush somewhere there in Itasiri, and they enjoy the environment, the trees, the rivers, and the quietness of the environment. Even the environment will assist our young people. I think it's just a value. The value that you place on your family will determine what you do with your family. If you value your family, it just drive you to do things for your family. But if you don't value your family, then whatever you value will actually drive you to do what you're doing. So whatever budget that you have for the season, if you have a plan to take your children to their home or to their village, kono matiningone sele simende na imbulumbulu, singini studu mate batikeri tua kembo, or just a family, extended family gathering. There is, always common for us the way that we celebrate. Then also allocate a budget for that. Allocate a budget on what you're going to take, what you're going to bring. Usually when everybody come together, they buy things to come. So if you are in a position to be doing the organizing, and there is a lot of families coming together to be celebrating together or meeting at one place to celebrate, or all going to the village to celebrate, then it's good to talk about it, plan it out. Like if all of us are going, maybe 5 or 6 families, then allocate each family for whatever that they need to bring. Each family bring this, each family bring this. Or if you're having lunch together or 2 days together for Christmas and Boxing Day, then allocate each family on what dish to bring. So that way, everybody contribute and everybody brings something to the table that it can be enjoyed by everybody. So it's not on one budget only or somebody forking the bill on their own. But it's like, shared and contribution from everybody, and makes it lighter. It makes it easier and more enjoyable. And I remember growing up, I think 2 or 3 times my father organized his family to come home for Christmas. And my, memory of those Christmas together, having the whole family out, we were always busy cooking. I don't know what it is, but it's either you cutting up something or you cooking something, or you laying up the table, or you cleaning up, or you washing the dishes. And that was my, experience. What I remember of all those getting together. Because you are the youngest, and you are stuck in the kitchen, or you are stuck in the dishes. And that's your job number. And the only time I feel that is Christmas is when we all go to church on Christmas Day, and we come back and we all sit there with our good outfits that my mother saw, and we eat. And we eat together. And after that, then it's back to normal. And then you blow the balloons and you do all this kind of stuff. And I always remember my father sitting around, with his family, having grog sessions. And we are always either, decorating the house. It's always, but somehow, it's that spirit, that festive spirit. Whatever it is, you may be doing chores and doing work, but it's enjoyable. But as you move forward, maybe if you are planning in
that Christmas get together, sometimes we forget about the children, we forget about all the other levels of children, because everything that we plan is more focused on the adults. And adults eating, adults partying, adults sitting, adults, it's always adult. And we always forget about the children. And the only time that we remember the children is during their birthdays, that we go out of our way to, to do something for their birthdays. But for Christmas, we can also do that. If you're still planning for your Christmas, you can do a program for your Christmas. Okay, all the children, how many children do we have? How many cousins are there? And when they come, and then allocate within them. Some of them are, old enough to manage the program. So they can do their gift exchange program as they come. You buy each other's gift, make sure that the gift is only $10 down, whatever you can get for $10 down, or $5, or whatever is affordable, and put out a limit to the cost, so no one buys $50 and then you get $5 a gift, and then it creates those kind of unnecessary things. So as you plan, we can even plan within the family. Things that we do for the organization, things that we do for maybe for schools, we can also do that for families. So when they come together, there's always also a program for the children. There's also a program for the adults. And there is a get-together that we have our meals and have this gift exchange, that everybody have a portion of everything that is happening, and they can say that they're part of everything. And most of the time, we make the festive season to be so much of food only. So it's like the best food you have, that's the best Christmas. A food or a meal or without lava or without pork, that is not Christmas. So most of the time we define Christmas by the kind of food that we serve, or the amount of food that we eat, and the quality of food that we do. We can always change it. If you can afford that, that's good. But if you cannot, it's not about the food. It's about that moment that you can enjoy with the people that you love, and enjoy those moments, and a moment for you to stand still and say thank you. Thank you for being part of my life. Thank you for being my children. Thank you for being my husband. Thank you for being my wife. Thank you for just being my family. And just a moment of gratitude that you have come towards the end of the year, and you are able to celebrate the end of the year or the Christmas day with your loved ones. What more can you ask for? When you look around and you see the deaths of people, premature death, people, they are dying in their teens, they are dying in their 20s, they're dying in their 30s and their 40s, then it makes you realize how precious life can be, because that can be you. And if your life has been spared, and if you're still alive, all the more for you to celebrate and not only thank God and thank the people that have been part of your life, being able to come through all those hurdles to be what you can be today. So, sitting on the budget, we all have finances. When you were talking about the Thanksgiving, we were in America last week. For Thanksgiving, to them, it's a time that a family come together, just one day, just for one day, just to thank everything. Thank God, thank their family members. It's a time of Thanksgiving. Yeah, because they remember, they remember that what happened in their lives then, the Thanksgiving. And to thank the life that they have. And that's why it's very important. The celebration that we do must have a meaning. And Thanksgiving to me was very, it's very realistic to me when you think back at one day in America that they sit together as a nation to thank their family, to thank their God. Even in their note, it says, in God that we trust. To thank God and to thank their family members and to thank everything and to thank everyone just for one day. It's a time of getting together. We were actually driving back from Sacramento to San Rafael on that day. The streets were empty. It's like it comes to a standstill. America comes to a standstill for Thanksgiving. Everybody's positioned with their families, and it's a moment that they spend with their families. It's very unique because nothing is open. All the shops are closed, and only the service providers, like the service station, that you can fill up. That's where you can grab a few things to drink or eat. Other than that, nearly every place, they are closed. The big malls, the small shops,
they're basically closed to give time to the Americans, to their people. Give thanks. To go back to their families and give thanks. And it's amazing that you have brought that up because we were actually at this bank on an appointment with Auntie Anna, and I know she's tuning in all the way from San Francisco on your weekend job. And this beautiful lady, her name is Brittany, and she continued, and she was saying, oh, where are you spending your Thanksgiving? I said, I'm not actually from here, I'm traveling from Fiji, and we have, some sort of event, and we'll be driving down to San Francisco. And she said, oh, I come from a family of 9, and we're all meeting up at my mom's place. And she said, before we used to rotate, we have it at somebody's place, and then we keep on moving to all the 9 siblings. When it comes to mine, I don't like it, because it's a cleaning up. When everybody's celebrating and everybody's having a good time and have a heart of Thanksgiving, I'm beginning to think I'm going to clean up my house after all these 9 families coming together. And then she said, for the last 3 years now, we've been having it at my mom's place, and we all go to she said, I always go and try and help my mom as much as possible. And for all the 9 families she was mentioning, that they have a duty to perform. What to bring and a duty to perform. Meaning, if this family cooks, bring in a potluck, they're being told, they don't just bring whatever they want to bring, they're being told what to bring. And when they do, then there is a chore or a duty that they need to do after. So during the cleanup, there is a family that does the dishes, there is a family that does the cleaning up, and to bring back their moms home to normal before they all leave to go. So it was amazing just listening to her. And then she was talking, and then she said, and then, she mentioned something. She said, I don't like it that sometimes some of my families, they know fully well what they need to bring, but they don't bring anything, and she was going on. And she said, and also when they're already there, then they don't do anything. So I look at her and I laughed and I said, oh, I thought that only happened to us Fijians. That happened to us. Sometimes we go in, we don't take anything, or we play deaf, like we play blind and deaf. We saw the comps, we read what we supposed to bring, but we just play deaf. And said, oh, I didn't know, I didn't read. And she was laughing. She said, it happens to us too. We have families like that who come in and act like they never knew what was being told. And they brought a burden to my mom and what we are supposed to be doing. And they don't do the chores at home. As she was rambling on, it reminds me of home. Because I believe that's everywhere. Sometimes when you go in for those events, and now we are approaching the season for it, and as you do, try and consider, if you are meeting up in a place and you're all coming to somebody's house, or to your grandma's house, or to your mom's house, try and, consider the fact that it's a home, one, and second, that person will be cleaning up after everybody leaves. Yeah. So whatever that we can do to help, it will be good. Not just for us to come and enjoy, celebrate and everything, then we up and go, and all those things is left for a handful few to do the cleanup, and also to do all those things that needs to be done that you cannot avoid. So it's just, a reminder to us, if you're all combining somewhere or celebrating together or visiting somebody or all coming together, just consider that thought, that whatever that you are part of, try and see how much you can help in terms of bringing that place back to normal, or helping with the cleaning up after, or the things that you bring to the table as well. Whatever that you can bring. If your finances cannot meet up whatever that you want to bring, get something little, maybe a cake, or maybe a container of ice cream, or maybe something little, just to contribute to that event celebration. So, and also take us back to the budget that I began to talk about. When you have your allocation in the budget, don't try and allocate funds for whatever that you're going to be using for Christmas or for celebration, and put aside or try and achieve or buy things that you need to buy now, like for your schooling and every other thing. All the other finances that you may not need, or if you have allocated to buy gifts, allocate the funds you need to buy your gift. There may be some handouts, there may be some gift tags, there may be some things that you have on your hand over the years, or somebody have brought to you, haven't used well. That's what I do. I keep, if somebody give me something for my birthday, give me something, for our anniversary, I always have this cupboard in my office. I put things in there, things that I don't really use, or things that I
think to myself, somebody else can use it better, I'll put them aside. So come the time when I need it, I'll go back to this cupboard to look and see these things that I can bless somebody else with. And if you have those things, this is a moment for you to take them out and avoid buying gifts for everybody, but you supplement them with something that has been given for you, but you don't use it well, but you can use the same items or the same gift items to bless people around you that you want to buy a gift on and save your finances on the other hand. And those are the ways that you can save your funds. And if you haven't done that, well, project it for next year. Kaya kay sola ko may resulya may naloloma na matububale na singin sudo sa loloma ni anniversary. Kaya ko kilay ko na singin ni baka nga takababinaka sa vanga takasara bito tiko baka tiki-tiki. May ada may na singin ni sudo e sola kay tuya ikuro ni ko tatalimay ikuro ni may vanga takatale may loloma beira kwera wala kabiko balate ko kilay ron yung bulat kina e sona ilabo. And yeah, those are the things that you know you can play around with it. Try work around it from your own. And not only that, if you know you're having it in your house, then try and put aside the things that you know that is only befitting for that occasion, and put aside the things that you know that a family still needs to continue to live with after that function. So not for the function to come and chew into your family needs, and then when the function is finished, then you're left with nothing. Put aside what your family still needs to continue with, and also allocate a separate budget for what the family needs to come and enjoy those, you know, for that function in itself. I'm just thinking financially. And whatever that you use, try and write it down. Because when you write it down, then you begin to see the figure, and automatically you just question your own self to say, okay, did I use that money? If I'm allocated this money for this and allocated this money for that, how much can I cut back or how much can I save? And if somebody come in and say, hey, don't worry about that, don't worry about the chicken, I'll get the chicken for you. And if you have written the chicken as your list, then you look at the figure, 130 or 150 for a bag of chicken, then you know this 150 I can save. And whatever money you save, don't keep on leaving it in the same pool. Take the money you save, throw it in another pool, either in the pool you're saving that you cannot access, because if you need it, then you'll walk it back to the bank to get it, but you've taken it off your budget. Or if there are things you need to be supplemented with that, then you make the decision by going through your list. I will recommend that whatever you do for this season, now that we are on the 2nd day of December, please write it down. Write it down. Get a book for your budget, write things down. Little and big things, write it down. Because when you write it down, it helps you to spend, and also it helps you to manage, it helps you to control, and also it helps you to save. And that's what the books do. You know, the book can do for you. So the books help a lot. Because of that planning, then you will not misuse the fund allocated or supposed to be for January and Feb. And most of the time we use all the money during the festive season just because we want to be like other people. The times are now changing. The lifestyle is now changing, and we cannot afford to live as we lived before, 10, 20 years ago, spending on a December like this at the end of the year. This is the time to be more wise as we go into the end of the year, as we are allocated with fund. Sometimes people, they will get paid today and there will be no work, so that means there will be no salary till the early or first week or second week of January. So all the money that is being paid now is all paid for those accounted for. And most of the time we spend so much here because of the gathering, the occasion, and the function that we love to do it. But because we don't plan well, when comes next year, 2024, we are high and dry. And that's where most of the problem comes in. And this is the time too that there's a lot of festival happening, a lot of party. We must be very wise in the time that we spend, the time and the resource that we spend on unnecessary spending, because we must remember that we have a family to look after. After the festive season. It does not mean that everybody doing this way, that we have to all go this way. It's always good to be different. It's always good to be, when you have your priority right, you will always be different.
because the world today is just going into festive and drinking and partying, forgetting the most important thing, that is their marriage, children, their family. And if we don't look into that and become matured, full of wisdom, then we are all in a flow. Come second week of December, third week of December, fourth week of December, when we settle with the truth, when the truth comes back, the reality hits our home, then we start to realize the cupboard are empty, the wallet are empty, everything becomes empty, up and dry, and we don't know where to turn to. So as a family table talk, we are sharing this morning that we need to be more matured and be better self than all those years of just roaming around and following one another's experience. And the thing that they decide, the world pattern is not always right. Majority is not always right. So this is a time to be different, look deep into your relationship, look deep into your family, see and focus on your children's education when 2024 comes. I believe the most ideal will be the celebration with your family, like with your immediate family, and to tell them that you're grateful. Like the Thanksgiving for America, where all the families come together, the close-knit family, to say thank you and thank God, for the lives given. And if you have saved up for that, that's very, very good. And also, as we embark onto the December and its perks of spending, then we still have rent to pay, we still have electricity and water bills. The bills never change, it stays. Whether it's Christmas or January or any other month, the bill stays. So those are the things that you need to consider as well, that they're not affected. Try and factor that in your budget as well, and just try and be more matured in the way that you handle your finances. Because there are people who will come and enjoy the money that you have, but they will turn their back after you finish with all your money, and they will move on to their bare living that they haven't used their money, while you exhaust all the money that you have to bring about that enjoyment, bring about that party, and bring about something that you can say that makes everybody happy. But at the end of the day, all those other people have got something to go back to while you don't. So this is a good time for you to rethink the way that you spend your money, and review the kind of crowd that you are part of, and also the kind of parties that you are conducting, or that you are picking to be the celebration mode for your festive season. So, and that day just come and it goes. Christmas you prepare so much for, so much food, and a lot of money on gifts for everybody, just for that day. And that day comes, and that day goes. The day leading up to is so exciting, because you're leading up to, you're so excited to Christmas. But try and feel this moment for this year, and try and understand where I'm coming from. The leading up to is so exciting, I guarantee you, up until the day. But when the day happens, on the 25th, when it finishes, everything about the excitement leading up to and the day, it comes to an end. And you look back and you said, all that money and everything that I've done now is done deal after today. Not until you feel that moment, and then it will help you to review the way you spend your money leading up to and on the day. For you to know the real meaning of Christmas. It's not about what you buy, it's not about the food that you eat, about the day. It's about the value, and about the day that you just commemorate that Christ was born. And he is the reason for the season. And not everything else is the reason, but he is the reason for the season. Which means a thanksgiving that you are alive, and thanksgiving for your family, that you are able to be with your family comes the end of the year. So allow that to be to take your cue from there for going out now into December. And as you get excited, not only get excited and get carried away, but have a hold on your wallet, and keep your purse closed until, and be stable. And whatever that is happening out there, don't be enticed by it. Don't get carried away by the spirit that is out there, just by spending and spending and spending. No, you take one moment at a time. You think it well. You look at it, you hear it, you come back, you rethink it, and you reevaluate
and then it tells you when to open your wallet or when to do that spend. And try and be more matured with the way that you approach your spending for this festival season. It's just the beginning of December, but we want to be the voice for you to hear. From the beginning of December, we'll continuously say the same thing until that day comes. So maybe some people can save a few dollars, or can save a few hundreds, or can save their saving that they've worked so hard for the year, and be wise in their usage, because you will need to make sure that whatever you have saved, it's enjoyed by the people you love. It goes back to your value. If you value your family, make sure your family, they enjoy the value of your saving for the year, or what you have gone out to invest in for this December celebration. Your family has to be the taker of that, because you value them and you love them. And not only then, it includes you as part of that equation. And don't allow whatever that you have saved, all those funds, all those money, everything that you have sacrificed to save up for the year, and for other people just to come and enjoy it and go and move on with their lives, and they already have establishment and things of their lives, but only the spur of the moment, only for that moment, only for that day, only for this season, that they will become part of your life, and then they take away everything and anything that you have saved, and then you're left with nothing. If you spend your saving on the valuable things, or people with value around you, or people who close to you, then you can always say in your heart that it's well spent, because I feel that way. If I spend thousands on my children or my grandchildren by paying for their airfares to travel with me, if I spend thousands for them to travel with me, or to go for a cruise, or I take my family with me, I never look at the value. I don't look at the value of money that I use. I look at the value of my children, and I look at the value of my grandchildren. They're so valuable, and they mean a lot to my life. They are my life. So when I'm spending that money, I don't question it. I don't think twice about it, because I know I'm spending it on the people that means a lot to me. They are my life. They are my family. And I feel that way. And I would like to bring that thought to you. Whatever that you're spending, you will only spend it on the people that are valuable to you, people that brings value to your life, and that goes for your family. And if you don't have any value for your family, then you're spending it the way you want to spend it. If you emphasize more value to your friends, or more value to everybody else around apart from your family, then it automatically shows on your bonding with your family, like your family is not valuable to you. So maybe this is a moment, or this is a time, or 2023 becomes the year for you to relook, review, and reprioritize your life, because whatever that you value here, that's where your money goes. So your budget for 2023 December really depends